Yo, makosam enyina ne se ababa bi ye frɛ no akua atanga. Na sabi n'adwum ɛka no ɛna wafa yafuru n'adwene mu ka no kyerɛkyerɛ mu wabɔdam otimi dware ana otimi dware na just wabɔdam ya nti wafa yafuru ɛna ɔde free baby ɛna ɛbɛtoa yɛn so am hɔ no nti ntɛmmɔ no fɔma no ekuta ne kakra bɛ na ɔtwe mienu ni onne ne kasa wote bo bia obebusa no question be say 5 ba ko pe no betimi ayiwa no otimi shatale but ebe no muso a na oyi natale na to gbe ama ne ho ada so na ho ada ba ne ntuma bi de ebo no mu te ya no da twa no na chess wabodam yeah and I'm so me a human rights activist member of Amnesty International Ghana enti me imagine say hu bibi sara sem de ko tumpani fo nim ti ko hu so am social welfare for de ko mo nim o ye frafrani ne mum me ametuwe me ti frafra mi asantini enti ye ko fa frafrani bi bai na one ne be kasa na obo ni di say fe na kuatenga na one ne ka frafra kasa na otimi kasa kama stand di ka kan no obusa no questions na e bia be 5 no ba ko pe no obe answer no to no an ebo ni din so odi atanga so odi atanga na wa moni krom din ni krom din anka ho obusa no a wantimi amoni krom din but we say the otimi kan so sini kru asantini ma me o hwe na o hira nti asantele papa nti ni krom kasa de oti nti ni krom ni no timi ne kasa e ma o chese ofi boga ho baby but asantime mu anam na obetre na minim se ha na yale no be kan no do kan so ekunu ani kunu ya santini oda so me video center bia omoton do kuno e wo main street no store bi wo no omoton abaya wum na nse na ma me no ma na just oda abontin na oda se no na ne de no ko konfanochi ya me en charge ye de no ko en so no be 20 to 30 minutes time no what me awo afa no afa ne ba bodani no wa afa no afa ne ba me ametwe ene sister baako ena eka me ho ame ye de no ko ne mom no mantamfo no so nyina gi twi ebai no sebina na tare na efi pa obetsi sa antare ne nyina na adofo no MC amonfa mfonyine ne ntoso sister mother sister Evelyn on the ton of video center hono ono omunyina sama me no ne baba ko be fe ne doctor ebla ma me ne betena obe 2 weeks ago no omna ne feed no dokno anopa anwumle awia anwumle sa 2 weeks wona woda TV no so no yes higher confanochi hono okọ confanochi no oso mprimo obi anso no mu agese wonko a na metimi so no mu o nyame ayade aha no ye he aha no ye so amebla ha me ohwe container bi a ejina esi right hono na hono na woda no animu pe animu hono hono na woda container ni ma na abonten hono da anopa na wonyantuma kata ne ho ne ntuma ba ko pe na bonum ye yiye we no sister bi na sister mother na di sa atale ni dukui e ba na ye de share no na ni nua ba ko se fe no na me ka se ni nua e fe no ata on na mze o ye nurse ni no onu na nso be de grab share ne sa obeyi odwale no na se o change ne tare na wono ho di ne ma share na e ma no so de ko konfa no chi okay ti satam we nyina na awo aka no satam nyina na awo na aka no na wona kana na etine se ye rush satam so ne nsuo amuna etine se social welfare for no so ba nsuo ni ti no na mo wo ne ma bia delay satam amode ne kɔ na abosai no pabe 6:30 anache sa awona kan entem I want to kind them na I always say when say obetina ho sa no we ka 3 days me tu kwa me do Monday ti Monday na me bedru ye no na oni ho na oni area ho ana me busa na se ye ne mpenfo kasa mo afrem se memla ne me fa no hospital na
obano way no mo say be 2 days 3 days no mu na obi an hu ba bi afa ti sister bi na be ka kire me say who so nam put ya ne CPC hono baby crowfroom enti ade chen ya me ne madam fu bi e fe no akosi me ni nyina akọ area ha kọ hwehwe ne hu no ana me san by enti me dawo around 6:30 no bobo me dem say ma me na saba bodam ni no asaba sana awona ka no enti na me say ha no try ba bia no wote no no amamfo ni timi ye ne mo enti na me say ohun say ho na obetena be boa no enti wo san ba na chi betena ho no enti ebo 6 no benya ne me no nam ko hwe se ne si we su ye hia ho no na ha ba bia sister na gloves shen san o na efe no na ye nurse ni no o nyame nhira no na oyi ne ma won hu ni nyina na ni sister mother no so de ntare ne duku na yiba ya ye de shen no se dia na asie se dia si se ye pe na kira kwan ye pe na busuafo ko se ma me ne de wawo o konfona chi sisi am no kase ye liba wall ena le ba no so eda children's woni ma me ne da ho bodani no ne da ho sabe bodani no otimi sa hande na waye week no able na wo wi no nyanwe hano no nyanwe na wo na kanti no da ho no chese de wawo kama sana shisha onie onu ani wo ba tuntum to bomu ba oye ne type of a dam no onye keka na onye keka ne mom no o type bi say so o like onimu na person sunum a o man sunum person sunum ni de na what's your friend say akuya atanga din ya odi mai no ye nim ni krum asat now eno tie besre se akuya atanga se na busuafo ehwe SOMPA TV ya ye besre se omo hwe se omo beba na nyina ya kọ konfo no ya sabia wo na ye enko pe na kira kwan social welfare for no mabom hu modern pa so am social welfare na conference social welfare wo ba na bema bema MC akola no amofa na to so me hwe na ho fe bema pa wan ko hospital da wan mo dro da antenatal care bi ani gata munsu wato mo fa akoda na to so ya semu na obi pekete pa bi di akoda ya to so ekwa bi so Yankopon oye ne nyoma bi a wontena se MC a na o Kevin fa akola na to so bema kama na entare we nyina munya ne hende hye no entare we no amamfo na di bi bae na enekra me no kasai sister bi wo so ame ne papa e fere jamusa papa na oji susu no jamusa ne ba wotonton krankra ne ma bi wo so ame okay ne waye ya doye pa okay ma ye ne ma na ma me pani bi su ton bidio Casablanca enche ho na se ne ba firi mu ya sama me no so ma ye ne ma okay wa ya de ti e de ni nyina koma social welfare for no ya je se akodai mu de ne beto atanga na dabi akrane de afa ne ya dwene ho se mu won na dabai e fa kwaku de ba se ukwada ne wo no ana se ne ma me de atanga de ene kwaku atanga de ya fa ne to kwaku atanga